Zdravo tenkisti, sa vama je Heruim i evo ga ovaj videoklip gdje ću vam pokazati kako skinuti i kako instalirati mod za artiljeriju koji je dozvoljen. Mod jeste star kao Biblija, Battle Assistant i u pitanju sve što je potrebno jeste da pratite moje korake. Ja ću to da scrollujem ovako dole, vidite za koje je to trenutno patch, dakle 9.3, to jest verziju 9.13. Scrollamo dole, vidimo kako to sve izgleda i sad što je potrebno jeste da nađete ovo ovdje. Kad to nađete, jednostavno kliknete, znači download, opa, preuzeli ste, prikaže u direktorijumu gdje ste to skinuli i u ovom slučaju ja sam skinuo i sad što je potrebno uraditi jeste da ekstraktujete to ovako, ja ću u ovom slučaju here, da ne zaluta. I sad šta gdje je to u stvari? No što samo scrollujte ovako gore i to vam se nalazi ovdje. Scripts. Najbolje bi bilo da to uradite cut. Možete i copy. I tražite sad da ste Vodotanks instalirali. Evo ja sam ovdje. Resmod 0913 i tu ga nalepite plus, pošto ga ja već imam, ne bi sad da nalepim jednog preko drugog, znači tu ga nalepite i to bi trebalo da šljaka. Mod se jednostavno aktivira na slovo G i na srednje dugme na mišu, dakle onaj točkić, pritisnite ga i bi trebalo da funkcioniše bez ikakvih problema. Ako ne šljaka, ako imate problema, javite mi se dole u komentaru, ja ću vam svakako pomoći. Toliko od mene, svako dobro i pozdrav!